ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ስለ አርሲና ስለ አክሱም በማስመልከት ይሆናል። ሰበቢ በላ አርሲ ዳፍ አክሱም ረቴ ገለሜ ወልቀበቴ ቲክቶከር አዶናይ አንፎሎ ቻሌንጅን ረቴ ገለሜ ጅራ ማሊፍ ከንጀል ወሊላሉታ ያስራ ብሬደ ወላሂ ሜ ቪዲዮ አከነ ወጀድ ወራ ሜሙጫ ከና ሰረቴ ላላ አከሚቲ በሬድ ጋይስ እናንተ ክፉ ስታወሩ ስትናገሩ እኔና እሷ ግን ይበል ኩኖ ነምና ከሲንጃ ላላ ወሊን ጅራታ ዮቤጋ ናማሚት ረቢን ከሲላላ ሚሊዮን ድርባ አከስትራያ አባ መንጫ ቀራ አጀር ማልያ ዴቲ isin ijoolleen barattu jettanii barumsatti ergitu kunoo ijoolleen keessan akka badeen nufne gibeen nan ceesisu akka obseen teenye akkan obseen teenye laakka kanatti akkan obseen teenye yaaddoon kee nan teessisu yaada faaris faaroo beenuun buna katamaa aggaaroo jedha سنيغالي ميرا كيسان انقلچنا ميرا كيسان انقلچناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفون هورف توتاف كبجم توتا اورو الشو اكم نافترت زلو جليني آفيان اكم جالتم توتاكو اكم آني كتالين كيس سنيغالي وببارسو بشنوشو اسني كبدير فتن در عن شمبوسان كيس بسكوتين شنكورتي جيجين بيلي كيسان سنيغالي video kabasini di tanjira arraga guya sadafagin waldukan sinif gadisa zira icara yaw yaaddo bahattu sinigale kan kesi yaaddo bahattu comment eddu kesenis dubbisa tanjira eddu ke tokko nuti tolta waan arge baka an youtube kana rasu manjalladda waan arge nan jira jirtani na yella sisina ammo sinigale anna yella say jaramiti oroko أنا ملياو هذا هو وريم قرشان الكلام حارب أرستن شان لكنا سبسكرايب وشون دكتينا أورمم مالي فكا أكسا كواليتي تاون بيكو مالي فبكا سبسكرايب قدا فيديو كنا موندي كيسن ولايك وشون دكتينا فيديو كنا هو إسامي ورق أبدا نمو إيمو واستابي وانر كستوري وانر كرد شير وشون دكتينا كتالي كيسن شير قدا داتي إنيو نقافة جرمتن جا جيشون إنيو نقافة جرمتن غربا ኦሮሞቲ ጀዳሲኒ ገሊ ትሪደንቲ ኦሮሞቲ ማሪፉ ገረ ቪዲዮ ዱበርቲ ኢዳቱል ፌሳ ማና ኢሩማቲ ጃር መኪና ኢሩማቱ ጎደታስ ቦቆሎ ኢሩማ ፈጫታስ ዱበርቲ ማል ጎደ ዱበርቲ ማን ወጂን ጀራ ካን ኑፉኑ hojiidhum dikeessa maanne hojii waan hundayyuu nu tajjitaara mee hojiin dubartii maanne koomenti godhani koomenti godhame jedhe koomenti godha la kulu asin keessa gadi seenaa dhiirri akkas jettu afuuftuudha baay'isee afuuftuudha dhiirri akkas jettu maa inni beektu dhiirri akkas jettu durba malee hin teessula sobala sinii galee haa ta'u maaliifuu haa ta'u hojiidhaan nu qabu dubartoonni sinii galee maaltu jara hanqisa dhiirarraa atu durbin jirani atu hatin jirani ani samba amma fakkinya horoko deebisa fi mimi jara junta kana junta da male kunnama atu malik atu deebisa fi deebi gagaha alala mo challenge akasi jirqaba mim durbarti mal fayyadin funu mata ke sani to of odate de to of kaadi funu minam fanu funu jada male funu jarina sinegale malif funu male jaramane jiraan namo jari fuudhanii beekanula anin jenne adaraaygee akkasitti laa jaalalaa wal jaallatee akkasitti jarri kun lamaan amma jaalalaan jiraataaru ጋይስ እናንተ ክፉ ስታወሩ ስትናገሩ እኔና እሷ ግን ይበልጥ እየተዋደደ ነው ፍቅራችን እየጨመረ ነው የኔ ቆንጆ ሰማም kuna akkasitti wal jaallatanii wal fuudhanii jiru wal wajjin jiraataa jiru jechaadha ilmoo yoo qabnatti fakkaata maal isinitti fakkaata la akkasitti isinii galee jaalallee atiin fuutu teessee mana laalta waggaadhaan teessee waggaa sadii wallaallee laga jaanaalii kana banne isinii galee maaliif wallaaluun akkas hin fuutu ati fayyilaa ijoolleen kun barasaatti dhimaatiin mana barumsaatti ergataa isiin achi Samida chaldoromo waija kallo yatu bari fatura mabate bontu dubra waita kuno akkasitti caffaraa baraarus ni galee eessa kun adabamoo qabu ijoolleen kun
jechuun piroograamii ergasii koo kitaabni yeroo muuziqaa fi kitaabni muuziqaa waan argee jira amma garuu afeera natti fakkaata akkasitti kun ofataa jira isin galee yeroo boqonnaatti sirba barataa dhumu sirba mee mucattii kana ilaalaa akkamitti bareeddi yaa sirraa bareeda wallaahi mee viidiyoo akkana hojjedhu har'a hojjedhu koomentii namaa ilaalta wallaahi naaman viidiyoo takka akkanatti hojjedhu raayyaa irratti wayii waan takka irratti nashiidaa barbaadde irratti yoo feete akkam nagaa jirtu assalaamu alaikum jay post godhi deemiti inshallah ayyee dhaqeen post godhe bakka deemoo lagarraa sii bilbila booda ayyee si jaalladhe shudde ayyee thank you bye itti bareeddee jechaadha jechuun an amantiidhaa osoo hin taane dubartoonni yeroo akkas of amantii kamuu ta'a yeroo fuula keessan mataa keessan akkasitti hidhattanii adaba keessan eeggatanii uffata isinii malu uffattan hedduu tokko gaariidhaan jedha akka kiyyaatti jechaadha miti maa oromo miti dubartoonni akkasii yoo of sataran bareedu isinii galee dubartoota oromootiif isinii galee naamsa kooti. Biraatiin immoo lola biyya keenya irratti amantiidhaan gaggeeffamaa jiru hedduun keessan beektu jedhee tayyaadha gara biraatiin Aksuumitti gara biraatiin immoo Arsiitti lolli amantii hedduutu jira kanaan dura beektu musliimota Aksuumiin jiran hedduu tokko ajjeesaa turanii jarri biyya sana keessa jiran godhaa turan jechaadha isa wal qabate gara Arsiitiis ka'ee jira jechaadha sababiidhuma kanaan kanarratti feemusoonni tiiktookii tokko tokko bahanii dubbataa turanii isa wal qabate Adoonaay wanta kana hin dubbanne jechuudhaan anfuula chaalenjiin jalqabamee ture isarratti Adoonaayis bahee deebii kennee dhiifama gaafatee jira gara biraatiin immoo Joon Daani'el ቪዲዮ አከሲ ወጀቴናን ቪዲዮ ጀላ በልሰኔ ጅሩ እንት አከሲ ቲፕስ አዘራ ይቻላል ቤተሰቦቼ ፍትህ ለእህትና ለወንድሞቼ መጠየቁ ምኑ ጋር ነው ችግሩ ፍትህ ለአክሱም እህት ወንድሞቼና ፍትህ ለአርሲ እህት ወንድሞቼ ብዬ ሰራውትን ቪዲዮ ሪፖርት አድርገው አስጠፍተውብኛል እንዲሁም ደግሞ አካውንቴን እንደምታዩት እንግዲህ ዋርኒንግ ላይ አድርገውታል ይሄ ሲዘጋ ሶስተኛ አካውንት ነው ምንድነው ጥፋቱ ፍትህ መጠየቅ ለእህት ለወንድሞቼ አሁንም ቢሆን ፍትህ አክሱም ላሉ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ እንዲሁም ደግሞ ፍትህ አርሲ ላይ ለተገደሉ ኦርቶዶክስ እህት ወንድሞቼ ቤተሰቦች ሁላችሁም የገባችሁ ይሄን አካውንት ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ የኔ ቤተሰቦች እኔን የምትወዱኝ ሰዎች ከኔ ጋር ሁሉ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ 10 ጊዜ ኮፒ ሊንክ አካውንቴን ገብታችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉት እወዳችኋለሁ ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ መቼም አንቆምም እንቀጥል አኩማ ጊሰና ሰለት ጆን ዳንኤል አከሲቴ ኢብሴ ጅራ ይቻዳ ኦዱስን ብርቱ አምፎሎ ቻሌንጅ Adonai TikTok Adonai rifachiisem haleellawwan guyyoota lamaaf akkaawuntii Adonai irratti taasifaman dallansuun musliimota namoota 100 ol akka dhabu isa taasiseeraam waa'ee musliimota Aksum ijaan ilaalaa gurraan dhagaa calliseeraa jechuun mufiume dhumaatii fi mana amantaa Ortodoksii Arsii Bahaa keessatti mudate hordofee eega karaa miidiyaa isaa maxxansee booda waa'ee musliimota Aksum eessaaf bakka dhaloota isaa keessatti musliimota dhumaniif waa'ee musliimota Aksum callisuun isaa mufaatii guddaa fi nama gamtokkee yaadu isa jechisiiseeraam. Dhumaatii musliimota Aksum waan tokko osoo hin dubbatin amantaa gamtokko dhaabbachuun nama miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa geessisu ta'aa waa'ee musliimota Aksum maalla dhibdeen callisee bira darbuun isaas gatii hamaa kaffalchiisaa jira. TikTokiin isaa miiliyoona 6 guyyoota 2 dura kabaje tarkaanfii fi tokkummaa musliimotaatiin ka'uun gara namoota 100,000 ol irraadeeffachuun isaanis amma gara miiliyoona 5.9tti gaddeebisaniiru. Mufaatiin musliimotaa kun waa'ee musliimota Aksum callisuun ilaalcha gamtokkeef jibbiinsa islaamummaa keessatti qabu bakkee baasee mul'iseera jechuunis duulli irratti banameera. Deebii guyyaa har'aa deebisee quubsaa kan hin taaneef waan gaafatameef deebiin ta'uu ka jedhamedha. Namoonni hedduunis deebii eega fooloora 100 ol dhabee booda eega jeeqameef balaa hamtuun isa mudate deebii deebise fudhataman qabus jedhameera. Dargaggeessi kun guyyoota 2 darban yeroo uummanni miidiyaa isaa jalatti hiriira mormiif dheekkamsaan guutame ba'aa turan callisee jaan ilaalaa ture. Musliimonni miira dheekkamsuun guutamuun tarkaanfiiwwan barbaachisoodha jedhan hatattamaan fudhachuun namoota 100 ol isa dhabsiisaniiru. Tarkaanfiin kun fuuldurattis cimeetti fufa jedhaniiru.
garuu hanga yoonaatti deebiin inni deebise quubsaa miti jechuunis isa komachiiseera. Maaltu ta'uu deema kan jedhus miidiyaan jala bu'ee kan hordofu ta'a. Egaa akkuma argitan maal jedhee immoo deebise miika waliin ilaallu ta'a. ሰላም ያገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ስለ አርሲና ስለ አክሱም በማስመልከት ይሆናል። ማብራሪያ መስጠት እፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች በአዶናይ ተናደዋል። በጣም ብዙ ሰዎች በአዶናይ ተከፍተዋል። አስመሳይ ነህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ዋሽተህናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምን አዳላ፣ ዘረኛ፣ ፖለቲከኛ ብዙ ስሞች እየተሰጠኝ ይገኛል። አንፎሎ ቻሌንጅም ተጀምሮ ይገኛል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይህ ሁሉ እየተፈጠረ ያለው ብዬ ራሴን ስጠይቅ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እኔ ምን አጠፋው ምን አረኳችሁ ምናምን ማለት እችላለሁ። ግን ደግሞ እኔ የምወደው ነገር ስለ ራሴ ሁሌም ከሌላ ሰው ጫማ ሆኜ ራሴን መመልከት እፈልጋለሁ። ለምን ያ ሰው እንደዛ እንደተሰማው ሰዎች መውቀስ ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ መረዳት ትልቅነት ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች በአዶናይ እንደዚህ የተናደዱት ብዬ ቁጭ ብዬ ሳስበው ከነሱ ጫማ ሆኜ እነዚህ ሰዎች ከኔ በጣም ብዙ ነገሮች ይጠብቃሉ። እንግዲህ ባለኝ እይታ ጋይስ እንደምታውቁት አንድ ቪዲዮ ስለቅ ኦልሞስት ከአብዛኛው ጊዜ ከ500,000 ቪው በላይ አለኝ ከ500,000 በላይ እይታ አለኝና ይህ ሁሉ እይታ ሲመለከቱ እንግዲህ ድምጽ እንደሆነላቸው ይፈልጋሉ። ምክንያቱም አዶናይ ተናገረ ማለት ከ500,000 በላይ ሰዎች ወዲያውኑ ይህ ነገር እየተፈጠረ እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው። ገባችሁ? ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በእኔ ሲናደዱ ካለኝ እይታ አንፃር ካለኝ ታዋቂነት አንፃር እያገናዘቡ እንደሆነ ገብቶኛል ማለት ነው። ነገር ግን አለመግባባቱ የተፈጠረው የቱ ጋር ነው ብዬ ማስበው እኔ አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ የአዶናይ ህይወት ምን እንደሚመስል አልገባችሁም። ልንገራችሁ እኔ እንግዲህ ወደ 6 ልጆች አሉኝ። ኦኬ እኔ ማገዛቸው እኔ ሰፖርት ማረጋቸው ህይወታቸው ወደ ኋላ እንደማይመለስ ለማረጋገጥ ማረጋቸው ነገሮች ልገልጽላችሁ አልችልም። እንደምታውቁት እንደ ኤክስኪውዝ እየተጠቀምኩኝ ሳይሆን እነዚህ ከኔ ጋር ያሉ ልጆች በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች አስለምጃቸዋለሁ እና እነሱን ለማገዝ እፈልጋለሁ። ግን ደግሞ እነሱን ከማገዜ በፊት ራሴንም ማገዝ አለብኝ። ብራንዲን ቢልድ ማድረግ አለብኝ። ብዙ ስራ መስራት አለብኝ። አዶናይ ያለበት የስራ ውጥረት ምርጫ ሳይሆን ጭንቀት ነው እንድታቁልኝ እፈልጋለሁ። አዶናይ በየቀኑ ቪዲዮ ሲለቅ በየቀኑ ስራ ሲሰራ እነዚህ ልጆች ላለማስራብ ነው። እነዚህ ልጆች ገንዘብ ሲጠይቁኝ የለኝም ማለት ነው። የቤት ኪራይ የምከፍለውን ላለማጣት ነው። ተረዳችሁኝ? ህይወቴን ለማቃናት እየሞከርኩ ያለው ሰው ነኝ። ይህ ነገር እንዴት አድርጎ ነው ከአርሲና ከአክሱም ጋር የሚያገናኘው ብላችሁ እየጠየቃችሁኝ ከሆነ ጋይስ እናንተ እንደምታስቡት ያክል ቲክቶክ ላይ እየገባው ስክሮል የማደርግበት ጊዜ የለኝም። አብዛኛው ጊዜ ቀረጻ ላይ ነኝ ነኝ። ኦፍ ኮርስ ገብቼ ስክሮል አደርጋለሁ። ስክሮል ሳደርግ ግን የሚመጡልኝ ቪዲዮዎች እናንተ ከምታስቡት ተቃራኒ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው። because እኔ የምመለከተው አብዛኛው ቪዲዮ የውጭ ሀገር ቪዲዮዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ስፔሻሊ ዱባይ ስመጣ ደግሞ አልጎሪዝሜ የውጭ ሀገር ነው የሚሆነው። አብዛኛው ቪዲዮዎች ባሳያችሁ ማስታወቂያዎች ናቸው። የአረብ ማስታወቂያዎች ነው የምላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁና ስለ አርሲ የሰማሁትም ቲክቶክ ላይቭ ገብቼ ላይቭ ላይ ገብተው አርሲ ያሉኝ ብዙ ሰዎች ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ሰምቼ ነበር አርሲ ሲባል ግን እንዳሰብኩት ያክል ይሄን ያክል በቃ ይሆናል አለ ከባድ አልመሰለኝም ነበር እኔ ማለት ነው። ከዛ ገብቼ ዜናዎችን ሳነብ ስሰማ ምን ላይ ደረስኩኝ? ኦኬ የነገር መሰማት ስላለበት ቪዲዮ መስራት አለብኝ የሚል ሐሳብ መጣ። ቪዲዮም ሰራው። ተረዳችሁኝ አይደለ? ከዛ በኋላ ግን የተፈጠረው ነገር ምንድነው? አዶናይ ለምንድነው አንተ ስለ አርሲ ሰርተ ስለ አክሱም የማትሰራው? አክሱም ላይ ስለተፈጠረው ነገር ለምንድነው ድምጽ የማትሆነን ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ተቆጡ። በጣም ብዙ ሰዎች ስሜታቸውን ገለጹ። በጣም ብዙ ሰዎች ሰድበውኛል። ፎቶዎቼ እየተገለበጡ ኮሜንት ላይ እየገቡ በጣም ብዙ ኮንተንት ክሬተሮችም የአዶናይ ስም እያጠፉ አዶናይ እንዴት አስመሳይ እንደሆነ አዶናይ እንዴት እንደዋሸን እያሉ ሰው ለጥላቻ ለአንፎሎ እያበረታቱ ነበረ። and I think ስህተቱ እዚህ ጋር ነው ያለው። ማለት እናንተንም ለመውቀስ ብዬ ሳይሆን እኔን አትሊስት እንኳን ስለሆነ ነገር ማሳወቅ ከፈለጋችሁ ትክክለኛ በሆነ ስነ ስርዓት ባለው መንገድ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበረ። you know like ታውቁታላችሁ እኔ ሃይማኖት ውስጥ እንደማልገባ ታውቁታላችሁ፣ ፖለቲካ ውስጥ እንደማልገባ አልፈልገውም። ያ ህይወት ጊዜም የለኝም። ልጆቼ በምን አድርጌ ነው የምመግበው? እኔ ራሴ እዛ መሀል ላይ ካስገባውኝ ተረዳችሁ፣ የለኝም ጊዜ የሆነ አብልጬ የሆነ ነገር አሳንሼ የማየትም ጊዜም የለኝም። እኔ ራሴ ዓለም ላይ ነኝ ያለሁት እና ብዙ ሰዎች ያልተረዱኝ ብዬ ማስበው የምቀልባቸው ልጆች አሉ። 26 ዓመቴ ነው 26 ዓመቴ ነው እና በጣም በተቻለኝ አቅም እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ተረዳችሁኝ? 6 ሚሊዮን ፎሎወር ብዬ ሳከብር ስታዩኝ ኦፍ ኮርስ የስራዬ ውጤት ነው። ግን ይህ ደረጃ ላይ የደረስኩት እኔ መርጬ እየመረጥኩኝ አይደለም፣ ግዴታ ስላለብኝ ነው። የመስራት ግዴታ አለብኝ፣ ቃል የገባሁላቸው ልጆች ስላሉ ማለት ነው። እናንተ ብዙዎቻችሁ ስለ አክሱም እንዲሰማላችሁ የጠየቃችሁበት መንገድ ትክክለኛ መንገድ አይደለም። እኔን በማውደቅ አይደለም ድምጻችሁን የምታሰሙት። እናንተ አዶናይ እንደ ወንድማችሁ ብታማክሩት ኖሮ እሱም እንደ ወንድማችሁ ሆኖ መደረግ ያለበት ነገር አይቶ ያደርጋል፣ ችግር የለውም። ለምን ትዕግስት አልኖራችሁ እኔ ጋር ሲሆን? ገባችሁ? በጣም ብዙ ኮንተንት ክሬተሮች በጣም ብዙ ታዋቂ ሰዎች ድምጽ አልሆኑም፣ ለአብዛኛው ለአርሲና ለአክሱም ማለት ነው። ተረዳችሁ? እኔ ግን በተቻለኝ አቅም እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ለምን ሁላችንም አብረን አንድ ላይ አንወቀስም ነው? ለምንድን ነው አዶናይ ታርጌት የተደረገው እንደዚህ? ለምን? ወይስ ከዚህ ያለፈ ሌላ ጥላቻ አለ ነው? እሱ ከሆነ ኦኬ በግልጽ ወይ ማውራት እንችላለን፣ እኔም ተረድቼ ቁጭ እላለሁ ማለት ነው። እሱ ካልሆነ ግን ለቀጣይ ብናስተካክለው ብዬ ማስበው የሆነ ነገር ካጋጠመ ወደ አዶናይ እየመጣችሁ መሳደብ አይደለም ያለባችሁ። እኔ ለራሴ ህይወቴ ለመቀየር እየሞከርኩ ያለው ልጅ ነኝ። ተረዳችሁኝ አይደለ? እየሰራው ያለው ልጅ ነኝ እኔ። እንዴት አድርጌ ሁሉም ባንዴ ማስኬድ እችላለሁ? 10 100 ነገር ባንዴ ማስኬድ አልችልም። አሁን ይህ ነገር በመፈጠሩ ብቻ እንኳን በቃ ላይክ አንዳንድ ሉዝ የማደርጋቸው ስራዎች አሉ። የማልፈልገው አይነት እንትን ውስጥ ይከተኛል። ተረዳችሁ? ስለዚህ እኔ የምፈልገው ምንድነው ድምጽ አልሆንም እያልኩኝ አይደለም፣ ግን የምንግባባበት መንገድ እንቀይረው። ወደ ወቀሳ ወደ ስድብ አንግባ። ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ የሰደባችሁ ሰዎች እንኳን ቪዲዮም አልሰራችሁም።
ስለ አርሲ ይሁን ስለ አክሱም የሰራችሁት ቪዲዮ ምንም የለም። ምንም አስተዋጽኦ አላደረጋችሁም። እኔን ከመስደብና አንፎሎ ቻሌንጅ ከማስጀመር ውጪ ማለት ነው። እኔም ልክ እንደናንተ ሰው ነኝ። አንድ አዶናይ ነኝ። ሌላ አዶናይ የለም። ይህ አዶናይ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ፎከስ አድርጎ እየሰራ ነበረ። ስም መስጠት፣ መሳደብ፣ ማወዳደቅ፣ ማንቋሸሽ ይህን ነገር ተጠቅመ የአዶናይ ጉድለቶች ናቸው የምትላቸው ነገሮች እያወጣ ፎቶዬን እየገመጠልክ እኔን ከማንቋሸሽ ልክ እንደ ወንድም መተህ ማናገር ትችል ነበረ። እኔን ነው ይህ ነው ትንሽ እኔ ውስጤ የደበረኝ ማለት ነው እንጂ አክሱም ላይ ስለተፈጠረው ነገር አርሲ ላይ ስለተፈጠረው ነገር ድምጽ ለመሆን ዝግጁ ነኝ እኔ ሁሌም ዝግጁ ነኝ እኔ ትክክል ያልሆነ ነገር ካለ ለመናገር ዝግጁ ነኝ እኔ ግን እወቁልኝ አንድ አዶናይ ነኝ አንድ ሰው ነኝ እኔ akkuma asirratti argitan adoonay gabaabinuma maal jechuu barbaadeeti an wanta aksum irratti adeemsifamaa ture hin argine jedhaa jira jechaadha garuu wanti kun akkas ta'uu qabu ture maaliif yeroo hedduu kan arsiin lidheengedda inni aksum irratti ta'e immoo yeroo hedduudhaaf waggaa waggaadhaan kan deebi'aa ture jechaadha musliimotatti wanta kana hin nageenye jechuun xiqqoon ulfaataa jechaadha. Yoo beekaa nama miti rabbiin keessi ilaala makhluuqa rakkiftee haaliqni si lola rabbiin akkii ofiisiif dhiisuun sammala akkii namaan dhiisuu namarraa kaffala garii addunyaa irratti tu jiru cancala. Egaa miliyoon dirbaa akkasitti gaaraayyaa dubbii mucaa namaan galu. Egaa viidiyoo irraaf qabadee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin baasisanii gamni sirrii yaada keessan komentii naa barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deemuun isinin jaaladha isinin kabaja Oromoo Show. Bye bye.